Oriative na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity erizoba nebirashatu na cumwe ebyo kwa mshanju enkome 2 abronetane shahane ebirizo mwebazyo reka nkwisiye hemtwe ijo makuru then kundagarce ja kwisiye makuru Agacencwire ombwejire Agacencwire kireki omushubuzi Edison Betware yazikwa hagati na kuno busaso mushema abantu abamwe ni mubareba ni bavuga amamotoka abantu abamwe ni mubareba bato mu magorofa konka yanza kukugambira paka kuranga hiyarukire you appreciate abazire ba Rugazi Central Primary School mu Rubirizi bayesharinga nibetombo itera mukuru w'ishomereri usanga abana nabeta embwa za JB baba barembwa za JB ntimanisa nitoba kuzara abana nito turyembwa. Government ya Uganda na Kenya batiro mukona handagano zo kumweze nkwatanisa hagati y'amahanga gombi. But the big thing is modern economies. Na kwachiro makuru Agacencwire Mbabazi Charity kaningaga ombwijire. Government ya Uganda ne ya Kenya batiro mukona handagane zigenderire kunyweze nkoragana ahagati y'amahanga gagombi. Omukoro gokuta omukona handagane zigukorirwa mu Rembo Nairobi kandi President Yoweri Museveni wa Uganda na William Ruto wa Kenya nobo bagukurire. Endagane zitirwaho mukono zigenderire kwinegeza enkoragana hagati y'amahanga ga ombyo burambuzi ebyo buhinji obujubi no burisa ebyentasya hamwe nebyo bushubuzi. Barikugambaho n'abanyamakuru President Yoweri Museveni asimere enkoragana eri hagati y'amahanga aga Afrika. Nebakora bibacho sande kola they left undone what they ought to have done, and they did that they ought not have done, and there's no truth in them. I don't know where they got it in the Bible, but it is in the prayer book. No, it's in the Bible. In the Bible also? The bishop has told you. Now, this is really the big problem of Africa. And you young people, when I see people doing all sorts of things, arguing and so on, I wait to hear for the content. What are they arguing about? When they are talking about small things. But the big thing is modern economies are built on production of goods and services. President Museveni najirangwaka nukokire amahanga ga Afrika okutaho enkora eragahwere okumaraho ebizibu ebitwire n'ibicumbagiza entunguka ey'amahanga go. But when you produce goods and services, the next question is who buys what you produce? So the issue of the producers and the consumers is at the center of a modern economy. So therefore, when you see people, leaders, whatever they are, just talking about all other things, this one, why are you not talking about the market? Nani atanunua bidhaa zako? If you don't answer that and you say you are a leader, then there are serious issues. So therefore, here I can see that we are waking up to talk about the market of East Africa. Omu bigambo bye President William Ruto owa Kenya asimere enkoragana eri hagati ya Uganda hamwe na Kenya kandi aina masiko mingi ngunaija kwongera ahantunguka ey'amahanga gombi. This occasion reflects the strength and historical partnership between our two nations anchored in common ideals, deep respect, and shared ambition for regional stability and progress. Kenya and Uganda
are joined together not only by geographical proximity, but also by a long-standing spirit of brotherhood and mutual support within the East African community. Amakuru aga gasha kwa Abdukarim Sengendo ahabwa TV West. Webari Abdukarim Sengendo abazire b'ishomero rya government rya Lugazi Central Primary School mu district ya Rubirizi bayisharinga abana betombwitira mukuru w'ishomereri ho kutuntuza abana babo. Ahishomero rya Lugazi Central Primary School umwabazi gwanyuma baziyo habireho butekerezana hagati y'abeji abazire n'abashomesa kandi umumba shomesa ariro mucome kandi n'ibintu bisisikeire abo butekerezana ubu. Ahawe mivuyeji bamumvazire barire batwira abana babo kandi abandi bacera kubihayo kandi bamwe batugira ngo buzibu babwine na mukuru w'ishomereri Nantale Jessica. Chona ni head teacher uba kweta Nantale Jessica atuberire kizubu nazuma abana nazuma basomesa tino wakuchisa riso abana gumeno bareba bariyomba somba mizi since morning basire masomba mizi tubanywa busera ngo bakwa mizi tigaruwa ishomero kuruganyazyo saa 12 bakurya kawunga kwisene saa heje nibo baremba za kurya cyamisana akawunga n'akanusu asahane banagawonka kavera ebihimba nibibira asahane. Chikanshemeza Bruno RDC wa Rubirizi yaikayishomereri kandi niwe yacureza abazire aba babijwire kasanga yicenaga sanga abana nabeta embwa za JB baba barembwa za JB ntimanisa nitoba kuzara abana nito tubyembwa echakashatu kusanga no treating no kwatabana abana ba P7 koko kubacenga isaji bakabe vine attention eri yenyini bakubateka attention yamani kusanga saheji ababa masters baba hindwiro mbwiro. So ndaza kweta bwana mukuru na Father Lawrence ori in charge of school in this district focus. Then bwanima ndaza kushitamana we na DO amwe na kawo na diso wanje turaronda solution. Nabasa kuba batakumwenda konka icyo kishimire kuba nkigemeserezo muzire kwato mwana kamuyo mushimiro akamutwara because abashimisa barumva bamushimisa yo abatakumwenda kandi abwene nambanje biturebire abakobambatira mu manya ibiti cyato kumwenda neshonga tuzurunzire barimba streetera za kuswizuma gasha kwa Onesimus Ndianabo. Webare Onesimus Ndianabo enkuyanja kurga inshonda n'inshonda nibo bayikaha kuzika omushubuzi rurangano mu town ya Kabohe Edson Petware oyisirwa binazi izoba ryo kubanza kandi obwahabire naza gukora ogwakitwa ari kuzakora kandi izoba yaziko mu rembo orwa mutojo umushema. Twahikaha kuziko mugenzi Edson Betware omucyaro cya Kitojo omuri Central Division Shema Municipality enako n'obusasi no kucuramerwa nibyo byatwacira abana bo mugenzi nibagira ngo abisirishe tebabacwire mabere cyonka kureka babinize ipamya ngogo kwirina kubasa kubokoro pimasaphangu bonka mageza kabirega tomutogwe abira ni ushije ngobyenze okorego kadru okashona kechi muzeyi bamwitire busha byamazima kandi abamwisire nyonkanye nyonimba sasira kandi mbashaba itumutagaruka itotwine shonga umutwire n'uwo nabo mari. So they will do rest in peace. Being the anchor to most of us, to all of us here. Byone byashabira mukame tukumanya. Takumanya wonkabyone byabena tugambera sima mukamagezera ngozereki abirebere kandi akozereki abiye kwadirone ngaruze. Okuzika Betware kwa ibemberwa mureberezo wa Western Kore Right Reverend Bishop Johnson Twino Mujoni kandi yasime imirimo eyo mugenzi asigire yakora mu kutungura omucanga kandi shito tagwire mu maguru ko mukaze kwa bena shambana icyo kirabere muka umusenda akatambuka mukazowe yagenda yaso mu maguru ko ndijo bamwihamwe nashembeka katakagaruka mwabere
rwayo kandi ko wishimana na bishop kana wishimwe abantu babakoze cyagabecyo yimbedeze kimwe bataka ryo magara geseje bazumwe. Mukuru wa district ya Shema Jamma Bhanda yahamiza abatura ngo abe byo kwerinda naho bashikere okwiga bina zaba ekitwire kikangabwa omuli Shema kyabe kikangabwa omuli Kagohe waleba Edison mwena bamugambaho ahiya atandikire mpora okaleba hiya yahika hati nibwe yayasa kurya fruits ze eziyagizireki eziyaruhire Edison Betware aferira ha myaka 62 y'obukuru kandi yasiga abana bana n'omukazi omwe. Gasha kwa Mike Twachire Omujenzi mukama mpumze ombusinje abatura barkwegitira omukigombe chabe cha Rwampara Ranchers Cooperative Limited echatandikira 1963 nobenda mukuru wihanga okubahwera okutunga ebintu byabo omubutongore ebintu ebirumitaka n'ebyombeko kandi okushaboku bakorira mu rukiko rubagizireho omu district ya Ntungamo. Umwaka gwa 2063 abaturo mu Rwampara na Ntungamo bakwatanise bakatunga itaka ku rwo mu government riri kwingana square miles 10 omuri Nyabushozi. Aba bakatandika kurukoresa ubu barukurisa konka bwanyuma government yabagoraho square miles na obwere kubashashura billion 9 na million 80 omwaka gwa 2024 konka bamwe mu ba member nabajanga sente zo tubarukumanya kizakozere kandi tabaratungire mugabo gwabo no government yatwire square miles na hakasigara mukaga ababire nibebembera cooperative egi itaka nente hamwe n'ibyombeko bakabiguza itwe nkabe nyuma bamwe mahero mukageza asige tukuzuma yakuba kubiziringa tugambira beyondeze baruhu batujya mu Museveni akatwarita karyona atwara nente zona president Museveni konka mbere byo twabugana reverend tutarura arikutugira ngo president ahine sente zagarira rwanki sikamahirine sente zazo nabwo cyo bamemba bona bize batunge aha sente zo konka kubagiye kuzigaba batora namwe emitwe babona bahaya sente zo nabandi nkabamemba batunaga amateka ga cooperative societies ikintu cyo kukibaho abaho general meeting noshikire kweta abamemba bona ukabanjura esente zone zo wafuna ukabanjura ba members banga habo kuza ku benefitinga sente zo bwen nanya no ndanazifunire mukareba mutazaragire mu muhanda murungi ahubwo kuba tarabiriho general meeting tarabiriho kumanyisibwa sente ezito watungire abamukohurana bagamba 9.6 mwene kicyayereka mazimo turukampara mu office ya direct sente za family enjo ukazihereza munyanyo bakweta faranga muhirwe nuwe abari no musikaba umusigere weitu konka sente kuyazitungire twambuza yatugambira kwa taratundire sente atwambuza sente okazimutwaro katwagira account ye kade yagire kwa data statement a banke yiye ayigwira mu account ekoreka ngo tine sente zarabireho kandi bukanogamba ngo kambereza sente okazimutwaro nicyo ngo bino mugisha hine sente ziyabe na ya account azitomusha hoye agenda nazitwaraki abantu be ukiyabiratisa nabo tuturukumanya obwahati akachiko akasya katori no karukwebembera Reverend Asaf Karanguzi kariyo nkacondozo kureba ngo bagarukana byone byabire birye bya Rwampara Ranchers Cooperative batunda nebizimbe bibiri on Masaka Road within Mbara City but in a minute yone ageni na bwe kiko babuguruzo mu nshobe kikumanya site is null and void sigarize kuzowa his excellency the president yitiro kutuza bakabatuga mijura yiki tuyinamasiko mu very soon umukwezo kwa after mu kwa munana ntujya kumureba our officiating handover y'ebintu ebi atwa company ku reviving Rwampara
ranching cooperative society. No ministry y'ebigombe byabeterine yahamze ngo Rwampara Ranchers Cooperative Limited nibija kugaruka n'ebintu byabo abantu benda mukuru w'ihanga ayongera iraka ahanshonga eji gasha kwa Christopher ahimsubwe. Bariyo nareba makuru Agacencwire reka tumereho ntugaruka nagarukurata. agarukurataho nagakushyibwaho Move nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe. Ekireki nitureba hanyanja ya Katumuru Kasese no kweriyo nehorekerezwa mizi. Whatever activity that's done at the brim of the lake has an impact on the salt. agarukurataho gabanaga kushyibwaho Move nerwa mite nebjumana oyizezo rukugonshaka ukutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo nikirungi lito tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo luga mwani wirunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu nechweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzane bisimu byawe oba tuyeme bimwe mwebale kutebekanisa nyo umukure anaruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuisha mwanyereka rukundo na mbwenu nashimirwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Werenko mwerere no faratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecyo rukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi
Otwiro inecyetengo cyo kushoma obunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetungira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health. Nyebiti kubyenda. Penkoni. Yakwera utamuyo mumudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Erigenda yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinyode ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nyuwako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Wararo tekatekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Uganda-Kenya Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Manager, ogito wagito. Ko kama tumukidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
kuheriza recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka kari miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana n'emirungi munonga okora cyayi cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Abakampala bijire ekyo ni kirungi nitwe tuliyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani werunda chenji webere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zinga neshatu necweka ego sebe wanga wanje bishikano shwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu ubiza yawe muzane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndyo mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri mutaha anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima Mbabazi cyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Kurukayo mukahumuro muganda makuru ebiduba by'umonyo ahari lake Katoyo muri Kasese byijiremo amizi kandi abibyo buhangwa bagira ngo ekintu kibasa kureta umonyo mu nyanja gigwaho mwensha enyanja y'umonyo eya Katoyo neshango mu cyaro echa Top Hill muri Katoyo Kabatoro Town Council home district ya Kasese. Enyanja ya Katoyo netimbwa mu mwonyo ogurukumanywa munonga nko gwa Katoyo hamwe n'ekihunde echa bingi bari kugaburrente enyanja ginetekateko kubera mu amazi bagarukorenga umutwaro gumwe kandi nemaraho buringo bwa kilomita mushanju ekiraho hati amazi bagarukutemba mu mwonyo nagagamba kubagijwiremo amezi ekinte cyabebyo buhangwa bari kugira ngo ndikibahabwa umwonyo ogutwire no gutimba mu nyanjeji. And when that water from outside fills that salt lake, then it means the processes for salt formation will also be jeopardized. And that's why salt is always produced in the hot in the dry periods of the year, especially January, February, June, and July, then a bit of August. When the lake does not have a lot of extra water from outside, and two, when the salt is under strong sunshine to allow that water in the lake to evaporate. Izindi nshonge ziri kurebwa kuba ziriyo niziteganise nyanjeji n'emirimo y'abantu barukora umyejego yayo. Whatever happens at the brim of the lake, if it is cultivation, if it is construction, if it is manufacturing, whatever activity that's done at the brim
of the lake has an impact on the salt. And remember, salt is a very fragile kind of resource, because if it receives water that is not brine, then it will have to dissolve. John Bosco Kananura meya wakatweka batorota kanso mu kuganiraho n'umushaci witu hagizire ngo n'umwaka gwa kashatu nyanje ijwira amezi ikintu kiriyo nikimara hwensha y'umwonyo wo gutwira no gutimba umunyanjeje amezi gakaba mengi obwingi bwagwo bwamanyisa ngo hati n'amaziba g'abantu balikoramu sobora kuyamu kisura nago gatahirwa amezi gasandara omubiziwe bitiriyo ntusobora kutunga nkekiho nituhekwasa ngo abalimi bundi nuba kutuletera ikizibu abo kuba omumulingo oguba baragirire okulimamu bakagama ngo batekemwe mukura kandi itaka lifo kunu bapyalemo emiti ticho bakozere embere y'enyanja rumweji eteganisa aba batwirane bihentasiyo mu kutimba umunyu no gukora ndijo mirimo kwebisaho enyingiza kati tewali kyenyingiza naye mabegawo mbadde nyingiza emitwalo 2 mitwalo 3 naye kati tewaliwo kyonna kikolebwa jira hambere iturimu hatukatwe aha mwizuzo gw'amiza gatira amaziba itwe nk'abakazi abandi nitwe tukwebisaho kandi ntupangisa kandi ntushashura amaju hati noshanga twabona bono tine cyo kwataho abana toine cyo kubahereza kurya school fees nebura na kunu otine murimo go kuzakora kuba tubesingira honka tubatine gundu murimo gutukubasa koro mwanya ogo oba kumpa sente nziteko omaziba ntandika ntekamwe abakozi banyamba beitu nkasaha zinu itwe twine obusasi bwingi itwe nkabanyakatwe kandi nyonka harubaju rwange nyine obusasi bukwa sente zinkozesa ninziha omu banka ya Ofcam abebembezi nibenda government okusindika abahangu okucondoza niki ekibira hanyanjeji omubwire bw'umushana wahika omwanya ogu noshoberwa habwo kuba buri omwe nabari bizari kukora kwonka hati wahika omwanya ogu nakiremwe y'omunyo nekuburra n'oburabe buri obwire bw'ekyanda gasha kwa Gilbert Muhanguzi Bari Gilbert Muhanguzi okushondoza kwa kitongole kiri kurwanira obugabe bw'abantu mu ihanga ekya Human Rights Uganda Trowize report erutiro mu kushondoza kwabo kandi kirangirwe ngu obutabanguko mu maka menshi mu ihanga nibweyonjera abo kugira ngo abantu barukumanya bushunanizwa bwabo kandi abandi tubarukumanya amateeka agarukubasa kubaha kwiho buringaniza Ibi bimanyirwa bw'aba Human Rights Commission babiri batayayire gombora yakakamba bukanga district y'Isinjiro okuganiraho n'abatura hamyoga ya Human Rights Uganda hamwe no kubashomesa ahabugabe bwabo nk'abanya-Uganda. Well government ya NRM kuyagera kumugashana mukaga yateha akakiko akuba okucondoza umujunga kuba kweta commission of inquiry kugira ngo ebanze condoze kureba ubugabe bwawe buratirwa babaye batirira ecyarese cy'iki kubori omuntu so oyino bugabe bwinshi ombugabe bo tuyine bugabe bagamba babugabe bwa freedom of speech bugabe bwo kuba no ugamba oyino bugabe bwo kulia mwagamba chairman ya bugamba kwa ntirebe kamwariye za kushanga mwatandika kukwezejera ya bugamba tuyine bugabe bwo kuba ntungombazi tuyine health center hatujine so obona bugabe bwitu chokwa mbugabe bwo nako tuyine tibukushoshora abatura bahirwa umugisho kugamba haburemezo barukora bamwumbyanga byabo hamwe no ku Human Rights yakubahwera abana babatayire babakire bubanja nibenda za piki abakaza abo kurebana basibana batera abashayije butoka rubukura abasheje mu makatu bakiraramu nababakingirana eshaka ko musheje ahinduka omukazi na wamutera mbwene rizo eritahwerira hizo nubagenda ki okurgira hari Uganda Human Rights Commission abantu butamanya bujunanizwa hamwe n'amateka nemwa hanshonga ezirukomoka hemonda no makaminjo mu ihanga bwenche takwenda gucondoza gukazo mukoti so
itwe kutwiguraho umushango tuyisha turebe ejo fayiro eruho ubushobozi bukumara iyi polisi yeruho bayigwireho kuba kutire yonya kuterwa ukazomirwa ruwaraguza tubamanyisa ngo no yako batatangwira kazambarara stiro uhereza nabutunga arukosesumu nabasa kwandike barahaje tuhereze nabasa kose byo babyakara amagezi tuyine UHRC app ajukozese kandi abase yineshunga yona ubayino umushango kwatendo korbaturwa ko muntu oba naenda advice yona nabasa kukitunga saro kugira ngo nateha kutambara zenka yazimbara amakoraga gashakwa Ruth Nuwamanya Ruth Nuwamanya Ministry y'amagara ukora biro muri Murago Hospital bahire yo bugari 15 aha barema abariyo mu district ya Chegegwa ekikozwe okubahwera mu kutambara kwabo kurwo mwanya okuzomugundi abarema okurwa mu district ya Chegegwa na mnongabo abatari kubasa kutambura batungire obugari kubahwera omukutambura kwabo abantu 15 nibo baganyirwe omuntebekaniseji kurwa ministry eyebyamagara bakwatanise n'irwaro erya Murago Kampala murebe ngo ibintu mwabireberera ikintu cy'umwafuna n'ikintu cyanyu muri mwabikirininga yabaje munonga hariyo phase yo kwija okora follow up ejo ntwasanga tutaragira suruho narebuwe ati software details zihedona nabona ija kwija batayira amakagani kureba kubikora kwa kushangana umukoraje ibintu ukakifuna no kireberera umwana na kikozesa ni bitwara ishomero abana bakugamba bakubasa kuvuga bakugira tubahe chance yo kuzomishomero nkasako bugari buno bwabalema abo kwanga kizoranti abantu akusinga bona bali kurungi baitu ali class ya abantu abandi akunyigirizibwa hansoku abalikubi eno tuyangi ya kabiri yokuleta ubugari bwabalema buli nkaraba mu compassion kwataniza na machachi na abandi by this time kahandika proposal direct na saba ministry kurangu batu yambaho arekitongole ekikuleta ubugari buno baitu nakya NGO William Mugerwa kansara w'abarema ahatawuna kanso eya Chegegwa nagira ngo n'obucirabe kiringu abarema batungire obugari hariho abandi barema abarukwenda ebikwate bindi ebibatari kubasa okwesyaho ka garubindi zetagisa abantu abanyakwino obulema nka enkaito nazo zetagisa abantu abanyakwino obulema nk'emikono gye zetagisa abantu abanyakwino obulema then nka brailers abantu abatakusobora kuhandika bayine brailers bakozesa ebitabo muno mu institution za government nizetakisibwa nagule emigo bunagiguzire mbayiri niyo kurubatirako nuko bundu batira amigo ngenzere kurura egale nuna nesa kunyamba kukuba niyo wemirimo yange ndi mutunzi weduka abatungire obugari basimire ministry eyebyamagara hamwe no munyishengero wabo ahabwo kubijuka nisima muno Mr. Honorable Amoti yatatoye obugari mbiri nimbona mukana wa bulkantu kunkwatira kwa ntimba ukati mukama yanyamba Amoti wantungira kagari kanu nobu bati mukama lazima wangare ugume Amoti anyima nina kagari kanu nkinyamba kugenda aheru oba no kuramburaho imirimo yange ndi banikora ugamba kuramburaho abantu bakabapanisa nabwekyo numbize bikwani ipambya mu business bikwani ikora amakuraga gashakwa Philip Murangira omuri Chegegwa babare Philip Murangira reka tumureho tugaruka naganda makuru Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi
okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecyakatoki mugume munyweco katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki ine chama chayo muhute katoki yerya hamutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Amazina ganje ni Captain George Mike Mukura okwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM okuzwekera Eastern Uganda omusingirwa ekibina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entungaka y'abantu bona n'enkora ya demokrasia. Omwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati nitwenda ugateeka aha uhangawo emirimo y'eminyeto okurwanyisa oboro hamwe n'okuhisha obuhereza oburungi bw'amaizi bwegese ebyamagara n'ebindi byokuretaho ogugigahara gwabona ehereza Captain Mukura Karuru tugumiseho netunguka tukwatanise na President Museveni mwebere munonga nasima rohanga barini. Amazina ganja mumpiye dokasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozie myenda ningora ntukosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone utojezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha. Tomorrow must be greater than today. Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kwija kwehandikisa habwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombunasi obuzarisa hamwe na lab technology. Omwejo rukwenda omwanya oshemerire kuba shikiro kubara orujungu hamwe ne bya science kandi yorukwenda kushoma diploma oshemeye kuba noboyine certificate. Ishemero narushangwa Lyantonde aharuguto nyijendwa orwa Masaka Mbarara ntuza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda okumanya biru kuchiraho tera noti mushanju 5 mukaga anani 3 chenda nina 10 neinga noti mushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na mwenda. Abantu bambarara isingiro Lyantonde ntungamo Rukongeri Kanongo Kisoro Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nobumanyiso ebi akozire hagati yanyu ekine kiterane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 nde biri 10 tujyaba twine mu mupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwa mukaga nituje kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory ermebyoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma ko kushomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyejendwa eyambarara isingiro odakachiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuchiraho noti mushanju 2 kaga na mushanju 32 mukaga nemu
Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe 3 nshanje nina abakampala bijire ekyo nikirungi litwe tuliyo ntwije banywani noho ine chenjeji anko no basokozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu nzinga neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikano shwa sente zampo konga anko no basa kuziha simu yawe ubiza muzane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa inyo umukure anaruha kurugo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe inta motoka muri muta anko no chibona kale no basa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashimirwa kubaleba nitwe twasima empomba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza iri zuba nziza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe nebyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugura omukampani ya Movite bagitse birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na mwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombere gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba lyona. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. abakampala bijire
ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwija banywani noho ine chenjeji anko nobasa okozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zone zingahe n'eshatu n'icweka ego sebo wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu ubiza muno yawe zande bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga Juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima Mbabazi cyari haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi tekanda iwe to kwetaga kutambura iwe nayo okustama hatu tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza Kurkaye humkahumro humjechero wa mkuru wihanga wa Fort Portal Stanley Bayole yashaba ayihananziriza abasirikare abahumwire okuta sente zabo zakasimo mu bintu ebirukwija kubarizamentasya abasirikare 28 kurgo mu nkambe nkuru ya Mountain Division mu Rembo Fort Portal nebo bahumzibwe Stanley Bayore okushaba abasirukare okuta sente zakasimo mbintu ebirukurugamo entasya abirya hamukoro gukumuza abasirukare 28 kurgo mu nkambe nkuru ya Mountain Division mu Rembo rwa Fort Portal mwaka 22 kwa jeshi. I advise you to buy land and have 4 acres. Me who is speaking to you, I'm a lawyer. I'm supposed to eat and drink at a free cost until I leave this planet. Abahumwire bashabirwa kurinda obusinge bakabe cyo kureberaho omyanya yibazamo. Naomba upande na sisi muri kansi wayunge to celebrate you the retirees. You brought the peace that we're enjoying up today. You still have a task ahead of you to maintain the security. Leo hii kama wako kuondoka nyumbani Kano bishusha na bimanya ori kamanda wa 222 brigade ojwe kiro mudumizi wa Mountain Division ashabira abasirukare abahumwire obutahindura amakagabo nkirwaniro. Vumulia vijana, vumulia. Okipigwa gwara, vumulia vijana, I strongly advise you not to go home and your families become the examples of family violence. Abashabire no kurinda micwe eyibashomesi bo muheri ya UPDF. Never forget to value the discipline you have learned in service. Gasha kwa Jonathan Tsingwiri. Government eriyo mu ntebe kanisa izo kwera abaturo mu district ya Kiruhura okutunga ebyapa by'amataka gabo kwera kurwanisa okutikirizana ogw'amataka amagombora 8 nugo gahirize kwika aharukarara okutunga ebyape.
mukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Kiruhura Dan Mukago aina matsikongu government yahwera abatura okutunga ebyapa nikija kumaraho emicenjano etwire nebarukaho obwo abantu barukurwanira amataka nikikoma aha tube nho twate cyapa mubanze emyanya ya government eyabirero etakigira etakiruho kandi wakitwire nawe mutuhandikire ito tuhandikire minister ecyapa gireta omuro bimwe ahabigenderirwe kugonjorwa hona harimu okutereza enshonga y'abatura abegarurize amataka ga government omu district ya Kiruhura bagira ngo mwijuze amataka ga government konka bamwe nashangamo bunto bumwe mwabura kukozesa LC1 z'abaryo myanya bakumanya amataka mwashitama ngombora hamwe mwijuze amataka emyanya mwe mwaginagayo ubuntu bwo bwire bwo bwijuze hinabatura abitugambireho nabo ahanshongeji kandi bagira ngo eki cyakorwa obundi kikahonesa abagiga abatwire bababonabonesa bari kubatwarira amataka ahabwo butagira byapa byago bwene ko nakubanye n'umukazi nafira umukazi kakora hamwe bintu byitu akagarika kansika hakagenda kansigira abana akashero ndijo hati no harize kuzo mucapa noriya nanga nubwo yuni Nisita kaje kureka musavye kumita kaje yako tita karuta yako telebona dabandi namboni msango yako byani mbona mkoza kwa fuze twaba dene abana bakotama takado bagaguza gani nabo mbona baje batugura nawakafa abana kwaje kugurishora zabo bashango henda ndkwatama takagati kwenda buruza abaguzire itaka ubu irisize ry'amarumba marumba ranch abantu bamazuru bwire bakshoroza besete kandi ubundi tutakumanya isuku bakuza kutugambira bagira kwishapa icyamarumba bakacamera omugiga kiza yagura abantu babere baguzira mu ranch itwe tukaba twinohe kanisa twasigara hati ni watu wetu tuuriye kunakubanenyuza namutwara kunsayingira yayanga ariko na buranye dotabehona na kunsindika nkora bwengeki ebyapa ebi tibyo kushashurwa kandi eki kikozerwe ahabwa abantu okugumana baremwa okushashura sente zo kubyetungira agira twoko umukorita umukore byapa umumatakago twinemu abene branches twinemu baskota kandi mukanga kubereza ibyapa byaki bya freehold amataka gateye byapa abantu babera bageze umuntu noza kwiruka shango bundi yejuze umurimo go okutwakwezero kuju umurugana gasha kwa Paulo tuliyamureba tugarukana makuru agebye mzana Omakuru agebye mzano timu yihanga hiyo mzano gwa basketball ya Gazelles ya shohore mpaka za Africa eza Afro Basket abwanyuma yo kusinga South Sudan habwo bankaga na mwenda ilinkaga na mwenda omzano gwa quarter final gwazanwe rizoba impakezi ziriyo nezanirwa omwihangeri ya Ivory Coast. Just dancing and just having some fun, so I know that they're ready to go. Aba Uganda Gazelle barukreta na South Sudan muzano gwa quarter final gwempaka za Africa za basketball batandika kurunja shicweka cyo kubanza barukucebembera habigo babiro na bitana harimo 20 aho abazana barumuho Pakelo Jena Sinde Priska Nyamwenge na Paige Robinson